Sad bi ja trebao onako da otvorim ova vrata. Ali su otvorena. Ali su otvorena. Malo su teža. Da kažemo našim gledalcima, ukoliko žele da pogledaju sve ove istanbulske znamenitosti, da uživaju u svemu ovome, a oni ili onaj koji će ih dovesti na prave adrese, to je Tarik Hrnić i turistička agencija Balkan Express, koju možete pozvati, dogovoriti sve moguće prevoze od tačke A do tačke B, kako azijske, tako i evropske strane. Kada pričamo o Istanbulu, Izmir, a ti dalje nastavi. Čanakkale, Pamukkale, Bursa, hvala za to. Trudimo se da to ne bude onako turizam u smislu doći vidjeti Istanbul i da ostanu onako na kraju samo neke slikice, nego bukvalno da se prođe, ukoliko je evo samo to Istanbul, da se prođe Istanbulom, da ostane onaj neki osjećaj i trag u tebi kad se vratiš i osmanskog, i bizantijskog, i današnjeg modernog turskog. U pitanju je i cilj nam je naravno kvalitet, a ne kvantitet. Jutro smo bili na doručku. Sutra je povratak za Bosnu. Odavde ćemo se vratiti u grad Edirne, ali doručak jutrošnji obilan, ne samo zbog samog doručka, nego i mjesta na kome smo doručkovali. Vidjeli smo, maltene, kako da kažem sad, koliko je Istanbula? Pa vidjeli smo djelić Istanbula, ali sasvim dovoljno jer smo bili na tački odakle je bila vidljiva i Evropa i Azija. Nemoguće naravno s jednog mjesta vidjeti čitav grad, ali mi smo otprilike jutros odabrali jednu od najljepših tačaka sa pogledom na Bosforski kanal, sa pogledom na zaljev Zlatni rog i naravno obje strane Istanbula i Evrope i Azije. I neizbježni galebovi koje ljudi nisu dresirali, nekako su se oni srodili sa ljudima, Tarik. Pa kao i mačke. Jedu iz ruku, ono u letijećem. Jeste, kao i mačke. I njih, kao i ljudi u Istanbulu i tih galebova je mnogo, pa su vjerovatno onako pogladni, pa nije im ništa strano doći do čovjeka i uzeti iz ruke ili sa stola onako. Da. Da, jeste, to je opet jedna od istanbulskih priča, dakle ti galebovi, svako onaj ko dođe, volio bi doći na ovu lokaciju kud mi šetamo sada, jer ispod Sulejmanija džamije sve one zgrade na sebi nose restorane, kafiće, koji daju taj osjećaj, dakle, pogleda na ova dva kontinenta zajedno sa tim galebovima koje pominješ. I svakako da Turci ulažu mnogo u turizam, u ljepote, znači da uljepšaju onako lijep Istanbul, dokaz su i ove kao vaze za cvijeće, u stvari ovo je drvo. Da, drvo, ja i ti još nismo odgonetnuli koje, ali potrudit ćemo se, nije problem i to. Da. Ovo je odskora, dakle ja sam bio prije nekoliko dana i evo stvarno nije bilo, a dokaz je i ovo okolo da je friško. Da, baš impozantno, onako, isprepleteno sve i pravi ovaj oblik. Kao da je vezano nečim. Da. O špage kao nešto. Ali ideja kao ideja je zanimljiva, lijepa. Dobro si rekao ideja, mi uvijek, a evo, Bosanci smo obojica, dolazimo iz Bosne i uvijek se žalimo nekom manjku, nekom nedostatku, nečega. Dakle, nije teško, samo evo ti si vidio, došao, vidi, prepiši, ponesi. Da. Evo ljudi ovdje jednostavno uživaju, leže. Jedni spavaju, evo kamera će to fino da zabilježi. Čovjek je tako fino legao, bezbrižan, nikoga neće ni dirati odavdje, niti će ga upozoriti da se skloni. Neće, ovi haremi su uvijek mjesto relaksacije, mjesto odmora, obzirom da je milionski grad. Dakle, možemo reći hajde da je manjak parkova, mislim, njih ima, ali najbliži su ovi ovako, i evo što kažeš, najsigurniji za porodice, uz džamije. Jer uz džamije, ove sultanske džamije, uvijek su i veliki haremi koji su poput parkova. A ovaj je poseban, ovaj je svojstven.
Mislim, zamisli sada kad ustaneš iz onog dubokog sna, pa baciš pogled na Bosfor. Tako je, tako je. Tarik, evo da zaključimo našu priču. Ponovit ćemo još jednom, znači ti i tvoja agencija na raspolaganju, nebitno u koje vrijeme ljudi zovu, s obzirom da zovu ljudi sa svih kontinenata. Jest. Tako da kod tebe faktički radnog vremena nema. Nema radnog vremena, uvijek smo dostupni. Naravno, radimo balkansko područje, najviše volimo da radimo balkansko područje radi jezika, radi mentaliteta našeg. Oprosti, prekinut ću te, ali dok smo doručkovali bilo je poziva i iz Amerike Pa i jest. Norveška tamo. Jeste. Mi smo se, hvala Bogu, otvorili prema svima. Ti ostali pozivi, to je dakle ovaj avionski dio koji radimo, ali što se tiče posjete tipa sada vašeg, dakle kopnenim putem, Balkan je to i mi smo Balkan Ekspres. Balkan Ekspres. Jeste. Samo za vas, poštovani gledalci, Tarik Hrnić, Balkan Ekspres, ponovit ću još jednu podvući, samo za vas i svakako završni kadar, da li na džamiju Sulejmaniju ili ovaj pejzaž tamo koji je ispred nas.